Berega cyo gutangira inkuru icukumbuye mu buryo buhambaye inkuru y'impamvu amahanga akomeje gusaba u Rwanda gukuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ikibyishe nyuma. Reka tubanze twumve agace gato k'ikiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'umunyamakuru wa Jeune Afrique ku bijyanye no kuba u Rwanda rwakuraho ingamba z'ubwirinzi ndetse n'ingabo byose. Reka tubanze twumva aka gace ubundi duhite tujye muri inkuru y'usuko yakabaye. If I'm not mistaken, Rwanda refuses to withdraw its troops from Eastern Congo until FDLR is eliminated. We refuse to remove defensive measures. Whether it means the troops or troops and whatever else, we call it defensive measures. Niba nitiranyije ibintu cyangwa niba ntibeshye, u Rwanda rwanze gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo kugeza uyu mutwe wa FDLR uzaba waranduye Burundi. Twanze gukuraho cyangwa kuvanaho ingamba zacu zo kwicungira umutekano, byaba bivuze ingabo bwazo cyangwa se ingabo ndetse n'ikindi kintu cyose icyari cyo cyose, twe tubyita ingamba zo kwicungira umutekano. Murakoze. Nyuma yo kumva iyi video noya cyane Perezida Paul Kagame ari gusubiza umunyamakuru wa Jeune Afrique, reka twinjire muri inkuru yose uko yakabaye. Ndabasaba rero uko twese dutega amatwi kuko ikora ku buzima n'umutekano w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuki u Rwanda rwanze kandi rudakwiye gukuraho ingamba zarwo zo kwirwanaho no kurinda imipaka yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kucyamahanga asaba u Rwanda gushyira intwaro hasi, nyamara inyeshyamba zase zikoze genocide zikomeje kwisuganya hakurya y'umupaka. Muri iyi nkuru rero turasobanura birambuye iby'iki kibazo, tugiye kurebera hamwe impamvu idasubirwaho ituma Kigali itazigera yemerera uwo ari we wese kuyisubiza mu bihe by'icuraburindi. Reka twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Tubavana rero mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga cyane cyane mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi harimo akamenyero kadasanzwe kandi gateye isoni iyo bigeze ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Amahanga akunze gufata impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo nk'ibirego byoroheje cyangwa urwitwazo, ariko ibyo bihugu by'amahanga bigasaba u Rwanda byo no kuvanga ibyo basaba u Rwanda bashaka kubigira itegeko ndakuka. Iyo byumvire rero igenda irushaho kugorana cyane kuyishyigikira. Kubera iki rero? Kubera ko amasezerano y'amahoro ibihugu by'i Burayi na Amerika byitwaza nayo yemeza neza nta gushidikanya ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ugomba kurandurwa burundu. Ndavuga wa mutwe ugizwe n'abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Iyo rero turebye ingamba z'u Rwanda zo kwirinda zo kurinda umupaka warwo zikaba zifitanye isano ya hafi no kurandurwa k'uyu mutwe wa FDLR. Izi ngamba zo kwirinda, reka dufate urugero rw'amasezerano azwi ya Washington Accord. Amasezerano ya Washington akuze kugarukwaho cyane. Aya masezerano yagize ati kurandura FDLR bigomba kugendana no kuba u Rwanda rukuraho ingamba zarwo zo kwirwanaho. Nyamara ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ryaradindiye bishoboka. Ryadindijwe n'ibibazo byo kutumvikana ku kigomba kubanza gukorwa, kumenya uzabikora n'ikindi gikomeye cyane. Imikoranire ikomeje kugaragara ku mugaragaro hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR. Kuri leta y'u Rwanda nta na rimwe higeze habaho ukwizera ko ikibazo cya FDLR cyarangiye cyangwa ngo cye gukomeza kubiterabwoba. Niyo mpamvu y'amahanga avuze ngo Rwanda kuraho ingamba zawe zo kwirwanaho. Aya magambo yumvikana nk'ikinamico Kigali cyangwa se amagambo adafite ishingiro. Tubivuge mu buryo bwumvikana neza. Izo ngamba amahanga asaba u Rwanda ziba zari zihagije mu buryo burambye, ikibazo cya FDLR kiba cyarakemutse kera cyane. U Rwanda niruba haruki aho rutegereje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuzuza inshingano zayo yiyemeje. Inshingano za raporo z'umuryango w'abibumbye Loni zemeza ko zitaragerwaho na rimwe. U Rwanda niruba rucyumva ko FDLR ivugwa ko ari mbi cyane kugeza ubwo ishyirwa mu masezerano y'amahoro yo mu karere, ariko byagera mu mbwirwaruhame za diplomasi mpuzamahanga bagashaka kuyigira ntoya cyane. Kokana mukumve no kuvuga ngo barabivuga gutyo, ariko byagera mu masezerano n'imbwirwaruhame mpuzamahanga bakayigira nto cyane. bakayerekana n'ikintu kidateye ubwoba. U Rwanda
kandi ntiruba rukibara ibitero rukorerwa umunsi ku munsi ngo rubara abasivile barwo bicwa, imitungo yabo yangizwe ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ikomeje gukwirakwizwa hakurya y'umupaka warwo. Mu by'ukuri u Rwanda rwashoboraga guhitamo kwikiza iri terabwoba ubwarwo ku giti cyarwo rudasabye uruhushya uwo ari we wese. Reka tubitangeho urugero twese tuzi. Leta zunze ubumwe za Amerika ntizigeze zisaba uruhushya amahanga kugira ngo zijye kwivugana umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Osama Bin Laden. Kuki u Rwanda rwakomeza kwihangana umutwe wa FDLR ugizwe n'ibyihebe ndetse n'ingabo zakoze jenoside zikwiye kurandurwa? Nyamara u Rwanda rwageze naho rwemera kwakira no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi b'uyu mutwe batahuka. Uko ni ukwihangana kw'indashyikirwa rwose. Mu ijambo ryagejeje ku bitabiriye umuhango wo gutangiza kwibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi tariki ya 7 Mata. Ibuka ko turi mu mwaka wa 2026. Perezida Paul Kagame yavuze amagambo aremereye kandi yuje ukuri. Yagize ati u Rwanda ntiruzapfa kabiri. Perezida Kagame yakomeje avuga ko mbere yuko hagira umuntu ugerageza gusenya igihugu cye u Rwanda ruzabanza kwirwanaho. Yasobanuye ko nyuma yaho abakoze jenoside bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo mu 1994 bagakomeza kugaba ibitero ku Rwanda, igihugu cyafashe ingamba zikomeye zo gukumira ko ayo mateka mabi atazigera yongera kubaho. Yasabye abafatanyabikorwa mpuzamahanga gufatanya n'u Rwanda kurwanya ubuhezanguni n'ingengabitekerezo ya jenoside, aho guhana u Rwanda ngo nuko rwirwanyeho. Yaburiye amahanga ko ingengabitekerezo ya jenoside igikomeje kuba mu karere kandi ko gupfobya ibimenyetso n'amabwiriza by'ibanze ari byo biha urwaho bwicanyi ndengakamere. Nshuti bakunzi bacu rero, iyi si politiki y'amagambo cyangwa amateka y'ibyahise. Oya, nishimangira ridasubirwaho ry'uko u Rwanda rubona iterabwoba rituruka mu burasirazuba bwa Kongo nk'umugambi wa jenoside utararangiye, atari gusa ibibazo bisanzwe by'umutekano muke ku mupaka. Perezida Kagame yongeye gushimangira iyi ngingo mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru Jeune Afrique mu ntangiriro za Mata, aho yavuze ko u Rwanda ruri kwirwanaho gusa mu gihe ruhanganye n'iterabwoba rikorerwa mu gihugu cy'abaturanyi kandi rigashyigikirwa na guverinoma y'icyo gihugu. Yavuze ko ingamba z'u Rwanda zo kwirwanaho zishobora kugaragaramo ibikoresho bya gisirikare, kohereza ingabo n'ibikorwa bishobora gukorwa mu birometero 5, 10 cyangwa ibirometero 20 winjiye hakurya y'umupaka niba bikenewe. Perezida Kagame yavuze kandi ko ibibazo atari ingabo cyangwa ingano y'umubare w'abarwanyi ba FDLR, ahubwo nicyo bahagarariye, ingengabitekerezo yabo n'ukuntu bafashwa na guverinoma ya Kongo. Kuba FDLR rero ifashwa na leta ya Kongo ni ibintu by'ingenzi cyane tugomba kumva, kuko abantu bamwe hanze y'u Rwanda bakomeza kuvuga ko FDLR ari agasiko k'abasaza bananiwe bashaje. Ariko se ibi ni ukuri? Oya rwose. Reka tubanze twibutse amateka ya vuba. FDLR imaze kugaba ibitero byibuze 20 ku butaka bw'u Rwanda. Uyu mutwarashe bisasu biremereye ku Rwanda muri Kamena 2022. Ubu ukaba wibereye mu ngabo za Kongo mu mufatanyabikorwa mukuru ku rugamba, igihe guhamagana imiryango yabo cyane cyane abana, abagore ndetse n'abasaza bananiwe bakomeje guhungira mu Rwanda, aho bakirwa neza bakitabwaho. Ariko umubare munini w'abasore n'abagabo babo bafite imbaraga bakomeje kwigumira muri Kongo. Hari impamvu rero bakomeje kuguma aho ngaho. Kwirwanaho ku Rwanda si ibintu biza gutya gusa, ni igisubizo ku byangombwa bihungabanya umutekano warwo byabayeho. Mutarama 2025 mwakwibuka igitero cya tariki 26 Mutarama 2025 mu karere ka Rubavu, ibisasu bya Kongo byahitanye ubuzima bw'abantu 16 b'inzira karengane, birakomeretsa abasivile 177. Mu Gushyingo 2012 tariki 27 Gushyingo 2012 FDLR yateye imidugudu 3 ku mupaka. Iminsi 3 nyuma bateye inkambi y'abarinzi ba pariki Musanze bicumwe bakoresheje imbunda ziremereye za machine gun na za rocket RPGs hamwe na mortier za 60 mm.
Ukuboza 2018 na Gicurasi 2022 hari ikindi gitero muri 2018 Rubavu, muri Gicurasi 2022 ibisasu bya FRDC byaguye Kinigi no muri Nyange byangiza byinshi. Nyamara nugeze uyu munsi abanyamahanga bakomeza kuvuga ko u Rwanda rukuririza ibintu byatumye ambasaderi Robert Kayinamura wungirije uhagarariye u Rwanda muri Loni abwira akanama Karoni ko nta nzira yizewe y'amahoro izabaho FDLR itaranduwe burundu. Uku siko kuntu u Rwanda rubona ibintu byonyine. Imikoranire hagati ya FRDC na FDLR n'indi mitwe irakomeje nk'uko byemezwa na Loni. Raporo y'impuguke za Loni yo hagati mu mwaka wa 2025 ivuga byeruye ko ingabo za Kongo FARDC zakomeje kwishingikiriza kuri FDLR kandi ko guverinoma ya Kongo yakomeje gukorana nabo yirengagije inshingano zayo zo kubarandura. Umuryango Human Rights Watch nawo wagaragaje muri raporo yawo y'isi ya 2026 ko FDLR n'indi mitwe nka Wazalendo bishe bagakubita kandi bakambura abasivili ubutunzi bwabo mu gihe ingabo za Kongo zazaga kubaha intwaro, amasasu n'amafaranga hagamijwe kurwanya abatutsi. Ikibazo rero kikaba cyarabereye Goma muri Mutarama 2025 kikaba cyarabihaye ishusho isobanutse. Ihuriro ry'ingabo ryari ryakoranirijwe i Goma ryari rigamije gutera u Rwanda. Uko niko Kigali yabyumvaga. Mu gisubizo u Rwanda rwahaye Ubwongereza muri Gashyantare 2025 rwavuze ko Kongo yari yakoranyije ingabo za FARDC, ingabo z'amahanga za DRC, ingabo z'u Burundi 10,000 barwanye ba FDLR, abacancuro abazungu b'i Burayi ndetse n'ububiko bw'intwaro bukomeye hagamijwe icyo u Rwanda rwabwiye amahanga ko ari igitero ku Rwanda. Abacancuro bagera kuri 300 bavuye mu mahanga bashyize intwaro hasi Goma imaze gufatwa. Uku gufatwa kwa Goma cyangwa kubohorwa kwa Goma rero bikaba nibura byaratumye uwo mugambi u Rwanda rwabonaga nk'igitero cyegereje uburizwamo. Nyamara ayo mahanga na Loni bikaba bikomeje gusaba u Rwanda kureka kwirwanaho. Mu gusoza rero ikibazo cy'ingenzi ni iki: ese u Rwanda rurasabwa gukora iki mu by'ukuri? Rurasabwa kureka kwirwanaho mu gihe umutwe w'abajenosideri gikomeje ibikorwa byawo hakurya y'umupaka? Ese rubireke mu gihe impuguke za Loni zigaragaza imikoranire hagati y'ingabo za leta na FDLR? Cyangwa gusa kuko amahanga adashimishijwe n'uburyo u Rwanda rukoresha, nyamara yo agakoresha ingufu zayo mu kurinda imipaka yayo? Ngo ntivuga amahanga. Kwirwanaho ku Rwanda gushingiye ku bintu bifatika kandi bizavaho gusa mu gihe n'abandi buje inshingano zabo. Igihugu cyibuka jenoside yo mu 1994, jenoside yakorewe abatutsi, ntigishobora gusabwa kwishingikiriza ku byizerwa by'ibinyoma bitangwa n'igihugu gituranye gikomeza gukorana n'abicanyi. Ibi si byo bizana amahoro, ahubwo n'ibyifuzo byo kwibeshya byerekanwa nkaho ari ukuringaniza ibintu. Kandi nkuko twese tubizi mu karere k'ibiyaga bigari, kwibeshya kw'amahanga bya buri gihe bikunda gutwara ubuzima bw'abantu n'amaraso y'inzirakarengane. U Rwanda rero rwahisemo ko bitazongera ukundi. Murakoze inshuti bakunzi ba Pilot News TV. Niba utarakora subscribe kandi niba utaranakora like kuri iyi video aka kanya tuyikanda kugira ngo video yacu igere ku bandi, unayisangize inshuti zawe mu group ya WhatsApp ndetse n'ahandi hose. Ndabakunda cyane, mukomeze kubana nanjye kandi mugire umunsi mwiza.